Hallelujah. Manthathe lithuba awuzithuba okukhulu ngibulise mayifata. Hallelujah. Takumongameli bulisa ngegama. Kuluvuyo nokukhulumayo enhliziyweni. Hallelujah. Bengithandaza ngeqhala lekhonthiko. Noba ibhasi noba ibhaloni ingalenzi iphutha ndihambe ndingambonanga. Haleluya. Ndiyavuya ke tata uThixo kuze kwaba lapha enami. Haleluya. Ndisele nomama. Haleluya. Abazali ngiyababulisa egameni likaYesu. Sibulise ke abefundisi bonke. Sibulise ke ayikholisa bese ibulisa ke sibulise ke otata bonke, omama, insizwa, intombi, utho njalo sisi, xa sitsho njalo ngibulisa sisi, ngibulisa teenagers, ngibulise ke isonto sikolo egameni likaYesu. Haleluya. Thina senadangala xa indimule senadangala ikhompuni satana senditshile. Okay, lenze uba yilungisi ngabula satana caweni. Haleluya. Ndisemba abantutshana ke bangcwele lo osindisiweyo. Haleluya. Ya ndasindiswa, ndisindisiwe, ndisezosindiswa uThixo wayenzela inceba impilo yami. Haleluya. Ya andisindiswanga ke nje kodwa ndisindisiwe, ndaxolela izono ya namanyala. Haleluya. Ya ngoba ziyaxolelwa. Haleluya. Ya ziyaxolelwa. Kuba kungenjalo ngengazange ibhalwe phansi ukuthi ziyaxolelwa. Haleluya. Siyabulela ke ukuba lapha ngibulise torho inkosikazi yami endihamba naye. Ya siyambulisa torho umkami ngegama likaYesu. Jesus. Ngiyambulisa man of God. Ngiyambulisa egameni likaYesu. Haleluya. Unomuntu ungaziginya izandla uqhwabele ngaphakathi. Egameni likaYesu. Haleluya. Sibulela uThixo ke
ohambe nathi kwaze kwaba lapha bekungalulanga ya uyibona ke mama lapho ndithi ndiyathanda ukhonza ya ndikholwa ndifike kanye inkonzo iqhuba ndifike inkonzo kanye iqalele kum kwenzele ndingaphoswa nayenye into haleluya ya akho nkonzo ke ndiyithanda njengala nkonzo kunqina ya so yena ndikomba ndiyafuna man ndifike enkonzweni ungqine sengihleli phansi haleluya ya siyabulela kuThixo indlela ke asihambise kuyo kwaze kwaleli xesha ya bengelulanga ya uba bekuthiwa bekungamandla ethu bekumemba asifikanga kodwa uThixo othwala nayo kwaze kwalapho uThixo uhamba nathi haleluya ya ndiyacinga kulonyaka ke ngoNovember sabe senze 6 years semtshatweni haleluya ya uThixo sigcinile kuhle kwahlabela athi usibonile usigcinile uze kwala ya haleluya amen sigcinile kuba ngcwele ngeke ndilibazise ke ngexesha zidla zigoduka iqinda ilo lazo haleluya ukhona wakahlabelela bethwa ke mama mkobubili baba haleluya ngesithi babe ukwazi ukuthi siya batha aze amaphile sisota ngabo basesethafe sisota ngabo babuye Jesus osimama buye osimama buye siyabathanda zela osimama buye siyabathanda zela nje lento yenza lendlela ibe ngathi inde lento yenza lendlela ibe ngathi inde idonswe ngaba bangekafiki ayi siyama amen lento ibe ngathi iyatsala ilinde aba basephansi kwebridge ngidla xa ndetha ilinde emadrasa kunye naba nangitshaya nami abantwana bepilisi ilinde bona Jesus ilinde bona ngoba ukufika kwami ndohlukane ne-drugs yaba kuphunguka kodwa yangaphunguka Jesus haleluya Jesus haleluya kanti la ngibini yathi bekumele ngoku sebuyile Jesus bekumele ngosebuyile khawa kwahlabela wathi uta amandla baqalela bematha
Jesus. Uthi seke uphakama buye. Jesus. Kube khona loqengayo. Atawukwazi ukuya Nkosi ngexesha. Khona basasezidaveni. Jesus. Nabo ndabafela. Jesus. Lord. Habasu. Jesus. Thina kantela. Ngathi akanqatshelwa nganto. Uba angangabuna ngokusishahlela. Kodwa khona abantu mntana abavele babhalelwe encebeni. Abhalwe lento kancane lapha lento sindiswa akushunyelwa uphakamisa isandla. Xa uphakamisa isandla bese gijima izulu liyobhala. Jesus. Ngoba lento sindiso yabhalwa umhlaba ungekabikho. Xa uphakamisa isandla uconfirm ukuthi encwadini. Jesus. Ngoba khona abantu ababhala iminceba. Ngiyayikho ivesi. Jesus. Uyasixethandaza. Chapter 7 incwadi kaJohane. Uthi Nkosi naba ndibanike ilizwi la. Uthi khona omnye olahlekileyo kwabo ndinike bona. Ingenguye lo wayevele ngwentshabalala. Yes. Wayevele ngwentshabalala. Nini umhlaba ngikasakela. Jesus. Amen. Jonga khona abantu tata abayo hlizono bagumule balale phansi. Njengalo mama When ndafika kuthiwa kunenyanga yonke kwathiwa makolini ufendlini. Jesus. Wako wayigula athethi akadli into ekhansileni. Ndabizwa seyiphelile inyanga ineveki. Kwathiwa masiyamsithandaza phaa ngomntathu saya. Xa sifika ndafika njongo ngicela siqale ngoYesu lo. Simthandazele siqale ngoYesu. Jesus. Batho awazithetha imaphetho wakho umbambe ngesandla uzomvumela yena uzawuvuma ngenhliziyo wena uzokhupha igama yena uzobe lithetha ngaphakathi. Jesus. Uzomvumela ngoba akuzithetha hamsayini bathi mamkeli mthelela amaroma ndamamkeli uYesu. Jesus. Xa sigqiba sangena kwesathanda kaThixo uThixo enengcele ngaseziphele. Jesus. Nabo usibhekisa kuwe nabo umuntu wabelela. Hallelujah. Njengoba akazolinde ukufa. Emveni koko sathi amen. Sakuthi xa siphuma emnyango sivuma mabekuzi. Uthuswa into bephakamisa inhloko. Kodwa bekathi ngakwazi ukuphakama. Jesus. Xa siyophuma ujika lazo. Yabona bebenegama bebekwazi ukuthetha ngenegama likhosa. Jesus. Sawa sayendlini. Sathi sifika nje xa siqala sihlala phansi koko. Ngikho khaphe likhulule ngibile nobile. Xa siqala sihlala phansi kwavela ungangena noba 10 minutes because ufutshane makhe wa 10 minutes. Like tata uhambe. Jesus. Hallelujah. Ngathi ingxaki wabhalwa ngenxeba umhlaba ungekabikho. Jesus. Khona bezulu mama bangeke baduke. Khona bangeke baduke. Jesus. Just sifune nezwi lethu. Ngoba khona ibhada laguquka inqamezwe zangathi uYesu masiqale emanzini yobhaptizwa. Guquka nje bawathi wofu namhlanje siyakhona. Abaqala ukuthi hayi masiyabeke.
sombeka izandla toko siyabe siyobaptizwa bayoba ngababhali Jesus. uThixo uyazolusela abantu bakhe. Cela sifune izwi lenkosi Isaiah chapter 35. Jesus. Isaiah 35. Babelikazi ucula benza ke thatha indawo yakho Jesu. Thatha indawo yakho Jesu. Letho uluketo. Thatha indawo yakho. Thatha indawo yakho. Umfundele Tomkhulu Dadlamini ngoba naye ingxaki noDlamini apha sizawudadlamini siye Bathi ka Isaiah chapter 35 verse 8. verse 8. Uyakubakho umendo khona. Bekho indlela. Kuthiwe ukubizwa kwayo indlela engcwele le. Isaiah kuyawuba khona umendo. Athome xa ebhala athi kuyawuba khona indlela. Ibizwe ngoba indlela yabangcwele. Hallelujah. Akubeke kusi. Bekho umendo khona. Bekho indlela. Yeah. Kuthiwe ukubizwa kwayo indlela engcwele le. Indlela engcwele le. Akuyi kudlula nto inqambi ngayo. Akuyi kudlula nto inqambi ngayo. Ewe yeyabo yona. Abahamba loo ndlela. Nabaziziwula abayi kulahleka kuyo. Ewe akuyi kubakho ngonyama khona. Yeah. Ali kuqabela khona irhamncwa eliqwengayo. Ali kufunyanwa khona. Kuyakuhamba khona abakhululwe ngokuhlawulelwa. Siyabulela. Ucela ke ngapha oswazi uzothanda kuthoma. Baba wethu namazonke sixolele uNkulunkulu wethu othandekayo ngegama likaYesu waseNazaretha olungile Nkosi nasekuseni othembakele Thixo wethu onamandla asimbonanga njengawe asimbonanga onofaniswa nawe Thixo wethu onamandla izwi lakho Nkosi seliwile phakathi kwale ndawo Thixo wethu onamandla nceda impilo yethu Nkosi ngalizwi lakho udala intwentsha ezimpilweni zethu Baba wethu onamandla silungise Nkosi ngalizwi lakho usihlalise Thixo wethu onamandla Nkosi kuwe singesuki Baba wethu ongcwele ngegama likaYesu waseNazaretha Nkosi siza kuwe ngoba sithembe wena siza kuwe ngoba sazi wena wedwa Baba wethu onamandla ekseni Thixo wethu onamandla ulungile Thixo wethu ongcwele uthembakele uNkulunkulu wonkulunkulu ngegama likaYesu waseNazaretha izwi lakho liphilile linamandla linguwe Thixo wethu ongcwele ngegama likaYesu waseNazaretha siphe Nkosi
uNkulunkulu wethu onamandla konke ombekileyo enhliziyweni yakhe Thixo wethu onamandla akuthethe angafihlisi Thixo wethu onamandla ngegama likaYesu waseNazaretha. When the praises go high, His glory come down. When the praises go high, glory come down. His glory come down. We lift Him higher. Cela me dá de dar contra ela. Nas ruínas, os navios. O balão Isaia. Isihlobo sayo itukusikeleleka kwabantu bakaThixo. Now sensikelelweni uthi Isaya xa ethetha uverse 8 uthi kuyoba khona indlela nomendo yobungcwele akaqhubeka bonke abayizula abayikuduka kuwo izula ngabantu basithi babukela ngathi ngawuphunguphunkwana abadinga into kwenza izibaka bayizula ngeke baduke kule ndlela ngamanye amazwi siyaphi indlela eqathiweyo. Dada xa ndithetha uyazi kwenza izinto zibe nzima. Yazi kwenza izinto zibe nzima. Yingqondo yethu. Lihlobo esicinga ngalo. Ngoba tatamntu into esiyenzayo sithi apha entandweni senze intando. Right? Ngoba sithi apha entandweni kaThixo sifake yethu intando. Yes sir. Ngamanye amazwi lento esenza lento esohlula entsingisweni yile yethu intando engafuna umuva kusale le. Yaphi lento intsindiso ibe ngathi inzima yinto sohlulwa intando yethu ayeyakhe ngoba eyakhe ngeke sohlule. Jesus amen. Ngoba thina sihamba indlela eseyagqitywayo. Into yagqitywa le ndlela. Amen. Yabona ngoba thina sinjengabantu ethuzane namhlanje into abazoyinantsika namhlanje sebehleli phansi bayibukela. Ngamanye amazwi ubomi obubhalwa ngathi before useka umhlaba.
Ngoku sekudlala nje i-USB. Hallelujah. Amen. Yabanqobileyo. Yes, sir. Amen. Ubani ongangiva Thixo ngendlela zokuvakela. Jonga. Njengoba wayebiza uThixo egcwalisa le-USB. Wayigcwalisa umhlaba ungekho wayithatha wayibeka kwishelf wayigcina. Ndiyayithetha into sithandayo. Into edabulile xa uva intlungu ingxaka uyazi uba wadlula kuyo before ifike. Yes. Yes. Uba bekuthiwa yazi uba yabhalwa yagqitywa ukuze nomhlalo wakho ufoka ukuvakaphila. Kha ukhaliswa into yoba ayityhilwanga into yoba i-USB leyo bomi bakho seyabekwa ecaleni. Wena sawuqhubeka nento egqityiwe engeke ijikwe mntu seyabhalwa yagqitywa. So uthi into ngoba akho mama udibana naye ebomini angayaziyo ukuthi ube uzodibana naye. Yabo 2025 zange saphila ngo-2026 kodwa uThixo sesuka kuye. Ya sanibati insindiso sithi abasenzela ihamba nzima ngoba siqonda uba sihamba indlela eyagqitywa naloo bhekene naye kulikisayo ngoyo sayadlula cha kuhamba i-USB ngoba kufuneka iqhubeke le nkqubo iyodlula phaa. Uthi nohlekela uthi bekadalwa lutho emhlabeni angikhona niyazikulumo maningazazi ngoba zivele zihlakelele nje into ngoba kungekadalwa nto ndandikhona ndikuye ayonkomi le ayibodyakalasa bakwazi uthetha lontontoni yinyani kungekadalwa nto ndandikhona ndikuye. Ngamanye amazwi thina sibadala kunendalo. Mama sibadala kunendalo. Indalo ifike emveni kwethu. Thina sasikhona ngexesha edala ethi makubekhona ukukhanya. Ukukhanya ukudala esivalele ngaphakathi. Badla ukuza labanye. Bona abanye abantu bakhe bakuze imibuzo. Khawuthi kowadala izulu nomhlaba lelo zulu langekho wayehleli. Uthi ubani uthi uThixo njalo uNkulunkulu wayehlala kuNkulunkulu ingasabathulile nenzingo nemfihlakalo sakhe. Leya ijabu yakwazi usisingatha. Yebo. Sikhonele. Yakwazi usisingatha. Sikhonele. Wahlala kuye. Kungekho situlo. Wahlala ezingonzini ezinzima
kwizihlalo zasezulwini. Ngoba kanje izulu alikabikho, ngoba kuye. Oh, hallelujah. Ubani yimbokodo kaMagayisa bekwasilafu ukuba akwakele yena yedwa nami naswayo engekabhidwento ukhala phela ndibola thina ndikhona ngoba uyandibona abethi lo bhalanga akukho isona ke lingaqhubuzeli khona uthi kayibhala uchaza ngathi uthi kuyoba khona indlela nomendo ongcwele ithi bonke abayizibula lanto ethetha ukuthi izwi elinomnqamlezo okunene libubudeke obathabalala ngamanye amazwi sithi aba babubudeke ngale nto sihamba ngayo ingathi asibhadlanga sibonakala ebantwini ngathi singabantu abadinga into kwenza kanti singene kwindlela yobungcwele athi abahamba kuyo abakwazi ukuduka ithi phakathi kwayo akungavela namabheme phakathi kwayo akunavela nengonyana phakathi kwayo akhona rhanqo lingaqabela ayithilambesa abazoduka ababonayo ngabana ngemfama kuleli ndlela sinawuduka asinawudinga mntu uzozikhula ngoba yendlela yobungcwele. Haleluya. Insindiso yindlela eyagqitywayo seyanjwa tatana seyanjwa ngamanye amazwi yonke inkukume yayikuya yatshayelwa endleleni sihamba endleleni engenalo neliva thina sothuswa ngamava setha kwendlela angekho endleleni akasilungisana ngoba alikwazi liva ukuhlala kule ndlela egqityiwe kodwa sikhaliswa ziinkunzane ezingapha esabele kwendlela nazo njengoba singaphele kwendlela zirhalela ungena zosifumana bona sinawamandla no uthi uPawulo awuqala umsebenzi usawufeza uThobe kayithetha usikhike uthi kayithetha ngalaphezulu uthi lo wawugqibayo before awuqale usazawuphinda ufeza ngamanye amazwi yaqhitywa before iqala sisendleleni thina engekho nanto inokwazi uza ngapha eqaleni ifika isigile esiyowa ngapha yena xa ndithetha abanganyimi ngathi khona abantu esike sathi bawile kanti zange bame yaxa ndithetha ayiyo into engamanga yayiphinda khona abanye abantu esike sithi bawile kanti khabaqala ukuba ngoba le nto insindiso kulula usindiso phakama isandla wamkela uYesu uhlale phansi ufunde inkonzo ungafundi yena ufunde inkonzo yakhe ungafundi yena uzogqiba kungabi khonto ongakwazi uyenza kwenkonzweni uyayemsa uyakwazi uyashumela uyakwazi ngoba le inkenamo namagama amnyama wakwazi wafunda uyashumela
yonke into yenziwa futhi akhona enye into noyibhuda ngoba inkonzo uyifundile kanti iswa ufunde into zakhe wangamfunda yena na khona abantu asike sababona bevutha begijima behlongozela kanjani uhamba abantu befuthele into bengamfundanga umnikazi kodwa ifuthe lihamba lihambe ligcwala ukuvutha kona soze sikwazi ukubetha tata ngoba lithi iBhayibheli vuthani ungabuyinkosi ngoba